Bo, kera huda folija zgleda ko sneg. Na hitro, kratko in jedrnato. Krajinska gora, Spartan Race. Imam sam še pol ure cajta, tako da bom zdaj malo pohitil. Tale trak si moram po moje gordat. Ja, uro bom imel gor, bom videl, kva bo. Potem sem dobil tale čip, da mi bo cajt meril. Tole moram v bistvu, bom s flajštri zaprl. Pa tole si bom čez kolen dal, tako da me še čaka neki dela. Dej, satlonci, umirte se, no. Jes, šefe. Ti kar snemaš skozi. Jaz kar nikoli ne veš, kaj bo za videti, ne. Drugače, jaz imam tudi leko na hrbtu, stari. Zdaj moram protibolečinske tablete vzeti. Protibolečinske tablete? Ja. Ko ne vem, če je dobro tekmovati. To se zdaj bavaš, ali res? Res. To je to, a poznaš njega? A poznaš njo? Evo, zdaj pa spoznaj še tega. Krat? Dobro. A se ti kaj s tem ukvarjaš? Tako se mi zdi, da imaš kar izkušnje. Veš, zabijanje pa kuce. Srčka bi imel. Srčka? Lahko srčka, ni panike. Ne pricam na. Ja, evo, samo direktno. Hvala. Guys, in the second heat, you're lucky because with you are running our Hexathlon Slovenia competitors. You know the answer? 3 times. Okay, okay. The professionals from Hexathlon Slovenia, they know what to do. And Ines, you went to survival. You got this. Yes? Gams, imaš to? Ajde, good job guys. Be ready. You got this. Ej, dajmo enkrat roke skup. Ajde. 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 1, 2, 3, dan! Yes, 3 run, okay. Hey, some of you ran the 21, the beast mode. Who ran the beast today? Who ran the beast today? You got 3, 2, Ajde, mat. 1, let's go Spartans! You got this! Well, Hexathlon team! Pa še smučkam dol, pa je to. Only one shot, okay. Have to scoop out the Burpees where? No burpees, just look. You just... Aha, okay. Penalty! Stisni, maš! O, na sred se obrne!
Imaš, znaš? To je to. Ujebo mater, okej. Ne cajta, ko je imel rok, težji bo, ne? Pa kar salto dol, veš. Ne, ne. Kje pa ti? Pa se skotalim dol, tako na rudnik, ja? Kaj je bila una tam potopljeni rudnik? Neki tazga? Pune zastavce neki. Je bo te vroče, a? Fucking 50 stopinj. Radiatore so pozabili zapreti. Oh yeah. Oh yeah. A ni važno, da greš? Po moje ne. Ne. Tisto v pacu. Ti, ko imaš dolge roke. Pa 100 kila, ne? Ja, daj ti tvoje, jaz svoje. Cel liter ali nič. A nabone imate? Vse džabe. Da boš čevape pleskavico. Ej, Mare, tako se je Goku počutil, ko je pod večjo gravitacijo treniral. Ja. To gremo čez Ljubljano? To je to. Bravo. Srečno. Po, kjera huda folija zgleda ko sneg. Si mi teren naredil. Ne, ciljanje, fuck. Jaz grem domov. Dobre. Jaz sem ga v glavo ciljal, pa ni šlo. Ćao! Žulj imam, veš? Ja, to je slaba. Ampak ga bom spravil gor. To, ja. Ajde, še malo. To. Lahko spustim? Sorry, nisem vedel. Nisem mogel reči ne. Good job, everybody. Welcome to the finish line. Tele so krije. Tole se miga. Tle imaš obroči, ki so itak na špagah in se migajo. Imaš pa za konc še tele, da moraš grip narediti. V bistvu je to od pula pa najtežja vaja. Ker grip držati tako, v bistvu je ful lažje tako držati. Karkoli, kakor pa držati tako. Jebote, Bog, kje si to naredil? Tam na unih ka plezal. Pa bote kaj, bote pokomentirali kaj? 5 sekund me je prehitil isto po veksatlonu. Teh 5 sekund, ne. Zanimiva ovira je bila tudi tista, ko si plezal, ko si s hrbtom obrnjen. Ja, meni je bila tudi una všeč. Meni je bila una ful všeč. Zajebana. Ene trikrat sem sam na rokah bil. A res? Una, ki si mogel pa kako ala plezati. A, okej, opica. Kaj pa ti? Meni so bile one prve tri, ker je bilo treba skakati čez.
Prvo, kje si skakal čez? Ja, že vem, uno, cep. Bi pod streho stopili ali bi stajali na dežju? Ej, dej nehajte šimfati, pa še nekaj zapovete, ena izjava. Kere uvere so vama bile najbolj kul? Snežni barbed wire. Ja, snežni barbed wire, ga kar se je malo osvežiti. Ker je bil recovery in še navajena sva itak se kopala v tej mrzli vodi. A ja, vim koh pa to, ne? Pa kar v bistvu vse za plezanje. Top. Kaj, vse? Plezanje. Jaz sem itak monkey business. Recimo, da res, ja. Klih to pove 21, ti si šla 21. Jaz sem tako 21 porovnin, vse gre, tukaj bi to šlo, no, po moje... Na koncu, jaz sem sicer tekačica, Ja? ampak mi tlele tek prav čisto nič ne paše vmes med temi klanci in ovirami, tako da sploh še ravnine pravzaprav nisem neki blazno tekla. Tekla kristalno, ker tam une štenge, ko greš, umreš 3-krat in je pol tole mala malca. Enkrat je brez veze in greš 3-krat in umreš. Enkrat je brez veze. Enkrat je brez veze. Za projekt Divjak 365, Spartan Race Kranjska Gora bi bilo to vse. Flajštre moram še dol dati, bom videl, kaj se je zgodil. Če so še gor neki novih bojnih ran, vidim, da je. Ampak okej. A si ready? Lej, šam bi se, kibitice. Kaj? Zaprta. What? Tako, na svet najlepši kader bi bil od tam v vodi, ne? Kjer bi šel tja. Ajde, 3, 2, 1, ajmo! Bravo! Bravo, 10 nič. 20.